Tunlai Titi program siêu tu te hin zawai chi bai ule hei ka bula hianin Mizoram Hmeichhiate manikal kong lama chuanom tak tak mai pathum anoma min thei ber tu hi pi de bi larin sai ral te LLM ania human rights and criminal law LLM ania tuna hian women welfare officer ania adang anina dang ta chuna kina haman tu la ti chinar la soyanga adot che hian PR zo mon pui ama pima pui ani MC councillor ward number 1 vong tu ani ama an hi chu min in khreto in karinga kan soa ni danga te po lo lang to a tin apia bera son nula jirsang pui tuna miss Mizoram dilai awm bokani ti chuan tun tu ma hian meisia te chuan Hlei Lenna chungchangah asap tong chuan sexual harassment against women ti lampang zonga kan ti ho do ni in zawai chi bai ule pi de bi han zot pasa ber menga pasa ka bun hai om boka e sexual harassment han ti hi engti na nge Mizoram min han khil fiala tin hemi sexual harassment of offense law kan ti mo akha sang ni le so pathum atangin e dang lam ti te po kanang mani mi thiam o ka tho kan lo khria ka ti lai point pani ka min soi ma sak them sexual harassment omzia kan soi fia ma khan alo dang lam dan kha ma sign han soi zawk ta ila sang ni som pathum malama khan kan dan bu India ramadan bu sang sang IPC criminal law lama chuan IPC te enge ni hei asoi fia na bu definition bu ang to pa kan nei te lo ni ta khatianga khan sexual harassment top hi ashil fia na kan la nei ngai lo ani chu chu sang ni som pathum poimo na chan kha lo ni ta a ma chuan i IPC a hian section 354 a khanin i outraging the modesty of a woman ti angkha alo om ve to ni chu chu om ja chu me cheza om na wati bor ban ti ang dewin mizo tong hi chang kan le thina ma se a definition a po kha soi fia thiam a har ang bok khanin enge ni kha kha i atak takin me chetan hian ven himna athling lo anga ngai ni ta ami pa khanin athil wati kha me chetan khanin enge aza omna ti borban na ani ngei ti mi pa khan asia tangai ti te kha injiak ta ni khamia kha chuan chuwang chuan kha kha shilfia na tling lo anga ngai deu hi ni ta chuwang chuan sexual harassment hi atakin athleng nge ti kha asiat boxia chuwang chuan kan dana khanin enge ni aruak lai kha no kha tura anga ngai kha lo ni ta chuan case pakhat poimo deu mei alo omta ni sang kha japua som ko pasaria khan arondang lamta chumi rondang lamtak na chan chu case pakhat Vishaka versus state of Rajasthan ti case kha Supreme Court aron thleng ta ni chu case a chuan meiche pakhat social worker in enge ni Rajasthana child marriage no pangte te in nei tirvel tam lutuk khatiang ven na tura NGO pakhat na thok khanu khanin chumi anna athona chuanin no te pasal nei tiran tum alova protesta sawrkar alo report awang khan khano te chung te khanin khanu kha anpong swal ron ta ni chuan kha case kha FIR ten han thelu dona kotan hankal khan thiam chang thei talowa ali lam ama pong swal ron tu te zo khan thiam khan chang ta ni khata khanin enge ni mei chepol mo NGO ho kha an thin kharim ta em maya achan chu engkim kha evidence kha oma an tinge ti po khan shia ma se society le enge police te ngei po khan an soi nep sakta ni khanu chunga thil thlengka khata tang khanin Supreme Court a PIL an thelu ta chuta tang chuan Vishaka guidelines ti kha Supreme Court in ron ti chuak ta sexual harassment te kha aron enge ni mumal takin ron define ta chuan enge ni he dan hi enge ni dan puitling alo om ma lo chu I dan anga nei tur ti ang khan Supreme Court khanin thu kha ron chhuata guidelines som pakhat ron neya sexual harassment omzia te ron soifia chuan amma IPC mi ringot ang khani lovin abik takin meichia te an na thona hmuna phe chuan him takle thamuang taka nan tho theina turin an ma ni enge an na thona an pu te mo a enkol tu te khatyang han boru kan siam turani complaint theina tur turani an complain ani chuan chutiang chuan ma la kan tum tu ni ti ang kha guidelines kha mumal takaron umta ma se chumi chu kan nei chung po khan kum som pasari dang kha dan puitling kan nei nang khan lo ngai le ta ni sang ni som pathuma khan dan kha pasalo ni ta a chu sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal
kan ron nei na kha lo ni ta kha po kha dik tak chuan dana chan thei na chan chu a ma chia kum sang hi som pania mo India rama enge ni case lar ala dan halo mu mi alo nia ma se I rape case delia meichhia an rape khamo khami a mi puilung oi lo na salu tukin sawrkar an nor chuang dewania ni na taka chu nirbhaya case kha khami te khami tang khan meichhe lampang ven him na dan kha thar kha kan nei ta treu ni chu criminal law kha an amen ta topa meichhia te ven him na tan bi khan IPC a dan an siam tha sexual harassment po kha IPC a definition te ron chuak ta sexual harassment cho po ni lovin enge voyeurism hei bi kha kham chi te tam lu tuk ta case khati ang te po kha crime an ron rin lut ta stalking te mo stalking te chu hei tunlai a bhijon social media te kan nei tha to vain stalking te na salut tu kanya I mi patan ni che stalk ul sam ta mo khati ang te po kha stalking ju te kan tiang oi kan mang na sal tu ka ke mani tong ang hian I zui ru ka an om na zong zong lo chui keu keu mo khati ang kha me che tan chuan a hla ta ni khati ang kha thil tha ti turin mi an in chui keu keu ngai lem si lo mo khati ang chi te kha I enge o khati ang kha I dan khanin crime han ron rin lut ta chuan sang ni som pathum act kha kan lo nei ta chuan enge sexual harassment chu kan ti chuan enge ni mipa ina kutawa khoi mo kuta khoya mase kuta khoi ti khan in khoi in ben satya te ni don lova I o verbal te non verbal chungka ni mo chungka ni lo po ni se I enge ni eng te kan tiang ti sa chak na lampang mo I na khatya ang atilang o tilang chuan khatya ang chi kha ni thea chuan chuba ka chuan in o verbal ni mo verbal ni lo mo ti te chuan enge ni za morong kaya in fia mani thea nga chuan chuba ka chuan enge ni hei milem thalo amomo video po ni thea alem po ni thea picture po ni thea khatiang in entir lui tiang chi te chuan meichhia na nuam lo ati thei na tur sex lam hoi thei anga I enge ni soimi alo ma se che jia traina lang the ni khatiang ang jong jong kha sexual harassment chuan a huwa maron ti ta ni kan dan thara kha chuan mo a fia thabi mai adut le pheta kan kal lok anga pima pui lo in khek khal sela atopa ei chin khan kala soi chia lo wa sang pui hi mis ni lai ani amaro chu hun rem sang kan la anga tuna kan topic ba ka personal interview ang de po tem kan zo ta a khu hon nan ei khoi khuwa nge in ya una ng zan nge in ni ti lai bor ve la kha tin le kha te khoi lai thing nge zir ti te khamin ril ma so them unaw hi pathum kanya u mi pa le naw mi pa pakhat kanya ke ma me chom chum le ami lai kanya chuan BA education kanya ka so to abi hi tuna hian zirzom le ka tum ma se he kumin chu remlo na shang shang kan nei wangin ka chun zom thelawa chuan khozol khwa kanya district thar kha kan te ang khozol khwa kanya chuan kanu le pa hian min la dam puya khozola kan la oma chuan ke ma hi chu kumin hi hei a chulna wangin khozola hian Chiang Chiang ni chu lo mo me chuan ni le Miss Mizoram Foundation ti kha pol kha indin in kan thia chu ti lai kan han ti tel na chan pakhat po nia tu na kan soi ang chi hum sual dai mo he mo ban doi na meichhia tok te tran pui to te khain nem tin eng tik lai nge indin ha pol kha ti kha min hril le them I Miss Mizoram Foundation hi kan soi na chu rei to jun thabi le chang han soi ho na to a tin din chul ti na kha an sa em a ti chuan Farms in Society han kan in register July ni som ni pakwa hi official taka kan in register ni wa kan ha kan din ni a kan pomta ti chuan thamasa han launch na ti po kan nei ve a chuan chan pui hi kan langa lu tuklawa chan chu he lockdown te ni thin har sa a mania champaya no pangkum tinglo khami kha kan launch zan khanin so fain kan chan pui ve a ti chuan kan foundation hi in shelo mai thia MSN objective a hianin mei chelam pang mai ba ka chan pui zol te chan pui ngai te ngai zol te chan pui kan ti boka chuan truck in concern la wel na in mei chelam pang ba khan truck driver association ti ha so fai thawin kan chan pui boka ti chuan hei uma pui nen phei chuan in sakordai khaisa khan phone a kan in benasa atian kan voi khat in huna ni nai kan in benasa lu tu ka sakordai khais ti boka kan thei ang angin kan lau chui zui ve ni chu kan foundation khan khatiang han ma kan la chau ve in pol han obi te kha bi soi them nge ni nang ma khai ni na chel te tuna hen ke ma hi secretary general secretary kanya ti chuan kan president hi rodi
H van der Schat pui Miss Mizoram o pui. Miss Mizoram chuan vice president a hianin tiram thanmoi Miss Mizoram thau ania ti chuan assistant a han S30 Miss Mizoram pahnih na rodi te kumami khania tin treasurer hianin nula zawman pui fan ai kumina pahnih na kha ania ti chuanin finance secretary a hianin city mal somsangi ania than thani te kumsang ni somperiat kuma pathum na kha ania ti chuan details zawin kan soya ne ti chuan executive member hi pakwa kan neya chuan advisor hi pahnih kan neya chuan chief patron hi pakhat kan nei boka kan chief patron hi deputy CM puton lui hi ania o yang chuan chang thum khop palom chu tro kan zol le je tu chu pima pui kan kal ve le thung nga ani chu ni china ka soyang kan AMC councilor ani na pia tuna kan topic ang chi a hian activist poi mo tak mai ni a ni na chel te po du le a poi mo chi na ti chu manon soi mai se zo na big po zo lo ni chin khan iron soi zo sakor dai chungchang te po ka khang lai te po ka tra ti em ka ke lawa adu du han soi ve phot mai te se le kalome nia tu na hianin sexual harassment at workplace anti a kata khanin nichina de bi khan aron soi to a kata khan AMC huam chunga local council somriat pathum le village council somriat pathum ba ka hianin village council hemi aizol khopui cheve la village council paruka hianin nodal officerin sarkarin kumthum chung hi min da a tin activist nia social activist hi chu kan pha kang tokin kan lo ti ve a social work lampo hi mi te mi harsa zoram khoilai muna mi te pon zan la ya ni emo zingkara ni emo khoilai muna kan ompon meichhia Hlei Lenna tok chan pui ngai pui tur te kha chu kan hne na an ron kala an local lo pon min ron bia a thil ti ngai chul omte an chunga har satna thengte thei angin omhuna tangte tin a huna kan vakal dor te po oma khatiang angkhanin kan lo thok ve a maro chu ke ni aya hetilaya chutur hi hetiang konga hian an tam khop maya kan rual u zawk te an mingte po han soila thain ka sia hei ruat felanu te an thiam na an thei na an sum le pai an engkim an hun zong o lo mang zo to an ni a pi angela te pi lian sang luri te pi chuan te a kan soi vek seng lawang hei an ni an kum te tle min lo upa chowa tin an chisel na chungchangah te po an lo chisel lo na ten lo plak buak chho ve nuwa ke ni te an nung zuin kan han pen chuak ve a kan tho ala tam lo chungin hetilaya nang ni me wina min han ko ma han chutur hi chuan in sit na tam tak kan nei an mi ma sela mi tianga har sat na tok te ta na kan thu soi te an tan mal som na alo ni na turin le lo tok ve mai thei mi tam tak kan omani chung ho te tan chuanin kongko hu tu him na konga an chan vo dik na hum hal tura kongko hu tu kan ni thei nan in som na po kha aza om ka ti a ka lo poma hetianga yang kan ron chu ani a debi te hi hetianga ta na lo thok na sa an ni a ani te phei hi chu hei ko shan hmeichhia te NGO te pon awareness a te seminar a te an som na sa a chanem ngai taka be tu an ni a mithiam an ni a ke tak ke po hianin adan chungchangah hianin kanwa ron na sa khop maya englai po in chu tiang khatiang chu heya oma engtiang in nge kan han ti le don kan ti a dan zirmi kan ni lawa dan ero hi chu kan han chiar ve a pucha pui chu kan ni ve nia kan han kewa kan han google ma se azirmi ni lo chuan chet lak te kan che swal palang ti te lau oma film khur taka che ta ngai na an ni te fam ki mi te rem ruat felate purei mona te hi ka au buai zualan dianga tin CJM lama Julie larin zami te chami te an ni pa ni hi ka au buai bol an ni boka ngam tla ka khatiang khan tho ho na achula mithiam te he ta dan shemi te magistrate te activist te victim te khatianga dikna chanvo lo hum hal saka lo chan puya an mamo na zona ke pen tur chuan anga ya kan police te thengin chutiang ang chuanin ka ma kan lo la ve china ni e soizawi phal boka atop china chuanin iron ti top le mei tura ngai la zoram hianin kan mizoram pum pui han thirila meichhia te chunga Hlei Lenna hi anna sa ani hemi domestic violence kan han ti a in chung khura meichhia ten kan tor na te
tin sexual harassment at workplace kan han ti a na tho na muna meichhia ten kan tor na te tin violence against women kan tia meichhia te shimina Hlei Lenna kan tor na hi kong tin reng in pun shanga atamani dan hianin min hum halani ti meichhia te hian shelo po kan la tam viau o me henga hianin danin min hum hala nisina kan mithia mina soyang khanin dan hian meichhia te chunga Hlei Lenna hi aphal lawa chi shangin min hum hala nakina ashem na te khachu ilazo tin ka ringa kha kan lo soi tura po ka ngai lawa tin hey sexual harassment at workplace kan han ti hianin hemi kan han ngai tu a chuanin office mun te hi kan va thlir de vung theya ma se hetilai danina soya hi chuanin mi som chin an omta a kha chuan entir nan tuna som he zora te ponyanga thingpui dora te ponyanga tin kan in chunge ya po kan housemate kan ti kan ompui te chunga po athling theiani khang ang zonga Hlei Lenna tuarte kan soidu chu mi ompuya ilo chang thei tu na hian i omna ina an fapa te an pa te khan mi pat-hmeichhia na konga an lo themin kut te tha kinemo an lo vau bet te inemo khatianga khanin itana nuam lo khop ten an lo siam thei che khadanin aphal lawani danina hum hat zalen takin khatilaya mi ompui ni a na I tho na hmuna khan zalen takin rilru hadam takin I meichhiat na za omna hum halin dan chuan thok turin du che a khanga mi ompui ni a khatianga har sat na ilo to kani chuanin englai po in hei kan hne na ilo kal thei min ron bet thei I chan vo hum hal turin khata khan kan soile du chu kan soi chawanga helpline te po kha tin thingpui dora te po kan soi chawanga thingpui dora hianin atlang pui tu in meichhia te in lo in kan om tlang pui henga hianin mipa thingpui dora chol te hian an tu te khoi sak mei te hi an tu mani mo thingpui dora nula thok te hi an nu te hi khoi sak bik mei tur ani lo danin a phalmi alo he tilaya inu le I farnu le I ni le I pi za omna anei ang che khan thingpui dora nula khan za omna anei ani chu danin a hum hal tlatani chu wang chuanin za om khatia vakwa thuak te va fo te va chhai te khatiang ang te ka danin a phalmi alawani tin mania po case pakhat kan shiata po officer pakhat khanin thingpui dora thokha thingpui avasema officer khanin alo chainom na a nute te lo khoi sak deu emoni kha thingpui dora thokha mile khathiam MA pass lim chu in lo a khatilaya in to del tuma lo thokha ni khatilaya khanin officer khanin an han khami khan mile khathiam te ni a chan vo asia a chan vo hum hal na turin alung oi lo thu thlen na hmuna a thlen ani khata khan ma an han la khanin a hauh lu tuk thingpui dor nula mei ni kha officer khan lo titlat mei ni thingpui dor nula mei ani mi alo mo meichhia nula thokania am meichhia za omna kha officer khan thingpui ava semlai khan alo khoi khadani na phal lo reng ani action la kani chuanin suspend tur mo chuta convict ani chuan a hna atangin kha officer kha abangang chutiang chu danina meichhia hum hal nani Debi kan zol vele thunga tuna khanin kan soya sexual harassment ka hei statistic atangal landa hian
นี่คุมเลยคุมมินชุงปน police ตั้งรีพอร์ตเห็นสมรูปไล่เขาตัวworkplace ขนาดตั้มเวมตีไล่เขาช่วยเชี่ยวเราไม่เต็มปนเสียมินซอยเราสักละทิ้งเฮมีถอนหน้าเฮียน NGO MHP กันเตียงจีเตอันป่วยหมดด่านเตปอกะเงี้ยที่จินไล่ค่ะที่นับ punishment นักเรียนนักด่านไล่เตปอกะมินซอยเราสักเทียมเสียจูsexual harassment of women at workplace มานี่นะโทนหูนะ harassment เตียงจีฮีตั้มตักจูตัวนี่ report เตปอมาเสียอาซาเจียขตุนาจวนสวยเทนี่ละว่ามาเสียทิลบวยทากเดี๋ยวไม่ awareness กันมาโมตีเชียดนะจูDC officer กันตา DC ฮี district officer ขัดยังเงี้ยนี่a complain นะ committee ส่งอิน report อันเทลูนะตัวข้านี่ตาชุดตาจน office ช่างข้านินขัดยัง committee เขาข้านิน report อันนั้นเทลูตามาเสียตุนแข่งยัน report เอ็งใจกันหูตองโอ้สมงาเวลกันหูตองไม่เทขัดตาข้านัน report ส่งหันนี่ report อันนี้เวกันนี่เอ็งที่นั่นมันนี่ office หันอันอุบเบ็ดเงี้ยข้าเจียกันสวยเทลูว่าชูวางจวนreport เทเราตัวเฮียนไม่ใช่ให้กันเราเงี้ย awareness ให้กันเราละในตกเราข้ามี committee ข้าตีพวกกันเชลเราเงี้ยนี่ตีพวกข้าในตัวน่ะข้าน่ะเตลเทียส่วนอาเชมน่ะทัวข้าส่วนนินขัดยังขันไม่ใช่ขัน complain เราเนี่ยนี่ส่วนlocal complaints committee โม office ถกเต็นนี่ส่วน internal complaints committee ข้านินอันว่า report ตัวตีนี่ตาส่วนอันนี้ขัน action อันเราลางะ office ละมาเองaction ลักตัวอังปอันเราปุยังะติตูรินอันเราตียังะส่วนเองนี่กฎละมาลักจูละนี่ส่วนนิน IPC 354A อามีอังคันอาเชมน่ะตัวปกค่ะมันเราลักปุยังอันนี้แหละกันกลมง่ายพอละพี่กินนี่มีเฉพาะไม่ใช่ปีเดียวอันที่ที่experience อันตั้งใจอันทุนกันทุกส่วนจีน่าเฮียนให้มี subject กันอะไรเฮียนเรื่องมิน sexual harassment บีก็ให้จวนด่านทาร์เดวันนี้ไว้อันจังไกลุตุขันติงหาจูฮาริงกัชยามาเสตั้มตักอันติตัวจูอมินกัชยาฉันจูไม่เชื่อจูงเล่เล่นน่ะอันนี้จวน domestic violence อันนี้โม rape อันนี้โม sexual harassment อันนี้โมไม่เชื่อปอลจวนติตัวนั้นเนี่ยก็จังไกปนจังไกเทียง pressure group ตามที่จวนอันทวีวังเอ็นตินันเอ็นละว่าที่พอ domestic violence ที่พอMizoram จวน MHP ที่เห็นช่าอันนี้ service provider เองคิมโลว่าเอ็นปุยตูขันมิชินตานี่ข้ามีอังเจียขัน sexual harassment พอฮิอันว่า report จวนอันนี้ขันิน local complaints committee โม internal โอ้ข้ามี office complaint อังเจียที่พอขันอันกัลปุยนอัตรูแล้วนี่จวน police เนี่ยนะที่พอ FIR เทลูเลยขัดยังจงเอาขันินเองคิมอันเราติดเทตัวเราก็ง่ายกี่จวนเองอันเตลเวนะตัวเงี้ยอยากเรากันเราใส่เป็นอตาขันเฮ็ดนิจินาขานินสรการินมินดานากับเบลชุงข้ากัสยาข้าตา village council ปะข้าตาขานินเดบีสอยข้ากันเรา support โลกังาตาขานินหัวน่ะอินโลหัวปูอินเราคอยข้าอมันนี่แต่จู่กันเห็นนะอันรอนสอยตาขานินมาเราละตู้จู่ MHP อันนี้ติน village council VCP เตอันเตลบกะขัดยังขานินทันทินอันนี้นะ VCP ทันทินอันนี้นะมังคดลางโรเรลตัวอันนี้นะมังเต NGO ไม่เชียเตตานะถกตัว MHEP อันนี้นะเตมังคัน service provider กันตีนี่สินะคันมีดังเตตานะจันปุยนะไปเทตัวคันินอันจังเทนะไม่อุไม่ขัดยังคันอันจังไกลลุตุกันนี่ติข้ากันเรา support เตลูอ่ะสร้างปุยกันจอดเวเลยอ่ะที่สินกันสวยอันคันมีมาเดียวเตปกันจอดอ่ะสู้ทุนละกันสวยอย่างเดียวกันให้มีสเตย์เนี่ยมีโซ่ society ไปชวนไปเรียดเราผมอินเรียดเราพวกกันจงจบก็ยังริมโน่นถึงกันเนี่ยฟอนนัมเบอร์แต่ทุนไล่ไปชวนเราอินจดจบเป็นก็เตียงกันนั่งมาบนอิน community ที่ไม่ได้มีอินก็เตียงfoundation ในถั่วปุยเตะอะไรเตะต้องตัวที่เราเหมือนที่แค่สลักเลี้ยงเราพวกมาเสียอินดูเราจ้องที่ทลักเราก็หมดเตะก็เตียงก็หมดที่พอไล่เราด้วยรอนเบียร์เจ้าของเตะในในทรีนึงก็ก็ฉันเตะเขาฮิจูกัชเชลาวะสวยสักเทเราบุกมาเสเกมาบีกับจวนมีดังพออันนี้เวเท่ากันริงอ่ะขัดยังเขาจูกันตรงเวทลักชาเราลำปังไอจวนินเองเมสเซจอังที่หมดกันนัมเบอร์เนี่ยเราที่พอให้โซเชียลมีเดียกันมองในสตัวอินสตาแกรมมาเตะ DM อังเต้นให้แชร์นอมเรามันก็ติดตัวอังจูกันตรงเวนะซาเฟลเดอร์นอมไลน์จุดเตียงตรอนดูติดดูตอกส่วนนอมเวเสียดีมากส่วนนี้แหละมิสฟาวเดชั่นก็คือทราบเป็นbeauty with the purpose อันเตียงชี้เดียวแต่พอขานี่อินก็เรียอัตราวิวไม่ค่ะตัวเต้นเนี่ยนะไอ้รถเงี้ยเนี่ยก็เตียงโพลดินนะจ้างอินหันเรียเด็กค่ะเจ้าเน็ตลำพังเขาเต้นเงี้ยนี่
an ti pui cheu thina mi i kan soyanga i kate lai chang hian in tiang lam panga hian ka chan te tong to le kan school anga te po an mani chu soi lawila tiang hi kate lai chang han min chen chen na sa hi tiang pawra hi te chang kan lo sia na sa sexual harassment lam pangtin bong swal te po champhai kan lai pekin pong swal an ti han kong te kan zo ve chin ni chu khatiang pawra khan kan te chang min chen cheu chhauna sa chu wang chan kru han ve na sa tak hi kan nei ve chin ni chu i engei ti thei kan nei veng o hi ka ti chine ti chuan tian Miss Mizoram pathian ma som na wang liao liawin kaloni a pathian in min pe ka ti hemi foundation hi chu kruwa khana lang le na tin keima ti vek chu ani lawa ma se atira kha chuan i ti khan chu hetiang ru hi ka po a chu tiang chu ka ti cha ka kan tia zonet lam ten min support cha em ma ti han ti ngei na ka shelawa ka idea khani me anin min ti pui veka friends in society a ti ngai ti te zong zong an ma nin min ti pui ka chan ti tel lo chuang ka ti hlo thing thei chuang lawa ti khan po lang in kan han ding chau ta ani le ma chok thar lam dok soi me the te ne min po la ti tur thar lam enge mo i kan po hi charity foundation kan tia mi chan pui sum fai ang zong in i dan lam Christmas zone ate ti tum na te nem Christmas ma le chu tiang chuan in kan la nei lo committee hi kan nei lawa ma se i fundraising te hi chu ti kan du lu tu ka tin donation ron pe du tan pu kan in hong ringa khami ba ka khan in ke man in fundraising ti shang mi chan pui na tu kha ti kan han du ma se he bawra kan na zir lawa kan na ti theilau tin committee har sa lu tu ka tunlai bawra ka hian ma chop chu tiang chu kan nei lang ma se case thar om hi chuan in kan bo zui ve thina chu ka soyang han mani po ma pui hi ka ba be boy ne sa ko me sa ko dai chung cha ka ba phone de reng me a ka tiang khan ke mani thei tok china hi chuan kan lau bo zui ve a ka tiang khan kan ti ve alo mom pi ma pui ka kan soi to kami lai chok ka kan soi sakor dai ka in sung soi a ne kan hriat thewang in mi pui te pon mania sakor dai nu lai in thil du om lo mom lo de wat tonga kami chanchin bua te la tv a phokan lo muanga ka ti lai in sui na mi pui na hriat om chin ang chi le tin kha ta kan zir tu ro mang thei chi tang kai tu rang chi te hi tin ka Miss Mizoram foundation te ne pon in lo chuina sa ni mela ka ti lai ve ka min han share che men kil thei ani activist kan ni na a hianin ni ke ni te a tho lok ber di lo ma ila mi ten min lo she be a har sat na le mang an na an to in min ron bia a tiang ang khan an ni po thila han thlenga phone call kan han dong ha la engti ni ang an ron tia in biak po signal la thalo khop maya tira kan han in biak chuan ni en di chinai soya case kal lai hi lo soi vak hi da ni na phal lawa ama ero chu a him chin tura ngai la thil atlang pui thu in soila ni e kha thil kha social media ate chanchin bua ate tv news ate atlang pui chu kan lo mu to a poi khop maya kan mi shingin ezon na po kan mi ngai san ber mai kan dam lo po tidam thei tu pathian lawa chuanin kan hu thei pathian a kan lo ngai doctor in meichhia nula pakhat chunga khatiang anga thil an han thlen tir kha apoi khop maya ara thlak kati a anu le apa po ka khongaya fa doctor nei tura an be chhouna satdan turte fa doctor an han nia an han chuan ve na satdan turte keipo nu kani a ka fa anga te kan han chana nima sela afa an fa pa khanin dan poi tak mai abo chiat pa ka khatiang ang khan thina te po thleng thei hia khopa thil aron thlen kha apoya an ma ni accused lampang te chung kwa ka ngai tu apon ka khongai khop maya amaro chu meichhia te dikna chan vo Hlei Lenna tok te pong swal tok te har sat na chi shang tok te ta na be tu kan ni na dan anga kan kalangai si a ti chuan kan pui thei dan in kan han puya hetilaya hian kan lo soi swal pal hi lo om thina tiang khanin ikitilaya sakordai oc afak om khop maya thil alo buat sai zunga ani in kan be popa a case an han judge na te po soi vek angai lawa kan shiat vek to kha kan hu veka chanchin bua te social media te tv reporter te po kan ngai tha a khatiang ang khan meichhia te chunga Hlei Lenna chunga khanu chunga thil thenga khanin case khati zat zia lu ani kha chuan case pakhat po kha kum sari te kum nga te
kum thum te tan thei na sum tam tak choi thei na ani a apoi khop maya khatiang ang tha kha case panga ni in ka sia azia lu kha khatiang ang ani kha chuanin athil swal ti kha athil poi to kha itite ang anep lo hle mai ti kha mi puin kan lo sia tanga ya tikanin tin hetilaya hianin ka soidu chu a victim kan ti atuar tu te hianin an tuar na sa mai hi an khongai thla ka amu thei lawa kha nula po kha a khur na sa a ma nun phung kha abuai veka ke phei chuanin ni kha tu ma belo turin a phone a khanin tu ma biak tir lawang cheu dan le thu pe keng ko tu te le sarkarin mi poimo aron tirte an ni lo chuan tu ma lo biak tir to su ka han ti nge a katiang ang khanin at thei hat na khop hialin kan Hlei Lenna hian kan chunga na a thok thei ani moral breakdown kan ti ril ru ke som hian min siama chuan psychological breakdown kan ti boka kan ril ru kan taksa kan ngai tu ana zong te ati buain ati kholo fek theya lau na sa tak te min pe theya depression kan ti ril ru lam nat na thuk tak asiam thei boka rei takha po kha chomu mala e lawa IV flu ten pe atu ka medical exam tura an shuai te pon hospital an va shuai ringot pon khatilaya achunga har satna thlen tu doctor ani wang khan hospital compound ringot po kha lau lu tu kani arap lu tu kani tikhanin ama po kha abuai ngal ringot ani chuanin doctor dang ten an han en tur te po kha lau lu tu kani ringot khatiang ang khop khanin mi ril ru mi nunna mi engkim hi a khoi poi hi ni ringot meya ti chuanin aizola tangten kan sawrkar tha a thei pato pin kan minister thlengin kan awa health secretary health director NHM director te an department how tu biak tur om hi chu zana kan bia MGDA an how tu te IMA an how tu te khatiang ang khanin abiak ei thei kan bia kan minister po in sawrkar in ati tur chu atiang ti in min tiama khatilai akhan boruak so sang man leka amaro chu sawrkar in thei to pin dan le thupek kan keng ko anga dani na soi angin ti turom zong kan tiang tia min ron tiama wang khan sakor dai lama kan chalai te a victim chhum te po kan hanin sia tira ti khanin police hautenen te changhoin boruak adai ta PDB kan chom le kami sexual harassment khrim ba ka domestic violence po kan soi kai ta ila hey statistical an dan khanin in trend lo ko pui nei kha an tam zawk tak me boina khatiang nei kamo tin an pasal an boyfriend an beer ka te mo an una mi pa te ipon an pasal te te po ka tam zawk ka mi preparator kamo angani at kuthak tu kan tiang chu khang te po kha chu nang ba ngai dani min mal ngai dani hemi chungchangah hianin kan chunga thleng vek thei thuna mi sakor dai kan soyang deuh khan kan fanu te mo kan tunu te chunga te po thleng te engti malak tur nge khoya hian nge kalma sak tu ti lai te tin hemi luana sa hi seminar ti tuna chung covid ta lo ni hrita ama khan hi tianga in kal kwal na te mun rang ranga in jir tir te hi a lo khakem ti lai ve hamin thil teng boy thak deuh mai chu kan soi vak don chuan he lampang hi chu nge feminist deuh anga min ngai the ka hlau thina ti me ang feminist chu kan ni te me meya enge mipa le hmeichhia te enge opportunity in ang renga kan ti the hi in ang ti ring tlat tu hi chu kan ni ta ni enge chance kan nei phot chuan mi pati the ang hi chu hmeichhia chuan kan ti ve thei zel tharum tho lamani lo chuan ti hi ka ngai dan ania ma se chu mi ka ngai dan ka ron soi khang ka feminist lu tuang ti hi ka hlau dewa hetiang ang chi awareness hantia han ke chu boy thak ka ti chu a chan enge alo ni ta ni chung kwa kanin ang lova mi pa le hmeichhia te kanin en kol dan te in ang lova enge ni nu le pa nin ang lo em ta ni khatianga khan engtin nge thleng lo turin tu ma hian kan awareness wang ringot hian thleng lo thei hi ni pon ka hre chuang lawa a chan chu soi ringota an zom duak chi ni lo society pumpui in thak ngai thila ni hetiang hi chu mi pa le hmeichhia kanin ang lo ta ni
sexual harassment chungchang bi ka han soi tai la mipa le hmeichhia kanin an lo zia chu ni china po ka lo soi zeu to a enge hmeichhia ka lo ni ta ni enge mizo hmeichhia chuan lo nei vak lo ang chi ha ka lo ni ta ni thasang ti vel ti han min ti boi vak lawa mipa po enge ni chu tiangin mipa ni wang ro thiang ka va lau ngai lo ni tu ma se kut chu min thak don chia se la chu ke ai te mi pa po ka ngam mia lo ni a chan chu pathian min siam da na khan tha khai lang lo ta ni pa le me chia chu mo chu wang chuan me chia te hi an chak lo zo ka tharuma ti kha mi pa kha nan sha ta ngai ta chuan enge ni kut thak noi na tur kan ni lo mo me chia kan ni wangin enge mo entinan mizo mi pa pon an chen chuan hel viau me the ma se tu na chuan lang chiang em chu zirna te ezon na te tu na hianin hmeichhia hian mipa hi kan le pel than deuh ti ni le perfecto tu ro thana hi soi war vak ngam lawa I ron soi ta bazar namdang ron kalpon khoi ange mizo mipa te hin oman ti mei ni bazar a mutura nom lo office a mutura nom bok si lo ten ti ta ni khatia angkha alo ni ta chu ta chuanin enge ni hetiang domestic violence tele harassment te reng hi enge heta psychology lama tanga anron soina chuanin mi paten an mani enge ni an lo chamna ti meng mo an nuna te an failure khami angkha khami kha enge ni an pom thei si lo hmeichhia te na an le pel kha pom haran ti si an ti chwa ve na ti meng mo he phuba zuklak du na ri ru kan ti don nge ni kha an pom lo mei thea ma se chu tam takina an ngai dan hi ni vetla tani khami kha enge ni endinan mi pakhatin nu pa lo om ta se anu pui zokin e azong anu pui tho chuan ring kan society a chuan khatiang kha thai boy lo ti tani ama khan thok pe boxi lawa apa zo khan khatiang a khan a thin rim in shi thak nang khan an nu a khan a huai zo ka ni ti lan ti na na kut thak ang chi o tharum khan a satani office a po mi pa ne hmeichhia kan ru shim hi pathian in min siam da nei ang lo ta hmeichhia aya chak zawk anga lan du tlat na atang te khan sexual harassment kha zu om thei ta ni chu mi pa po in kha kan pom ve ngai ki chu ka tia mo chu wang chuan kan soya wang ro ta re duak tur po ni lo a effective na po kan va te tak thei chuang lo ma se kha engti nge chu mi pa khan engti nge an ron kal pel ve theam kan ti chuan an thei to pan chwa ve ngai na ezon na te na thuwa te po taimak te pon chwa ngai ani lo chuan enge khatiang kha tam tel telang me chai kan san tel pon tharuma mi pa kan hne ngai lawang chu a tharum an chak na lai kha non mang ve ni mai ti hi ke chu kang mi mal ngai da na ni mi ngai da na ni le ni lo chu ka shelo Aroma Beauty Parlor 3rd floor D5 Millennium Center mipa hmeichhia le no pangsam kan kat thei hair extension hair coloring strip ombre kan ti theya mole in na kal tu le adang po kan chei thei renge sam chetana pan to l'oreal le keratin treatment kan nei bok sam permanent sam chero de utana po na khol steam pot kan nei bok sam ti gear sam thalo li alian de bati kir du tan digipam khol kan nei ye training du tan biak po thei reng kan ni e Aroma Beauty Parlor 3rd floor D5 Millennium Center phone 9862362697 ngai dan khateu research se beisa ko mi lai ya so mo sa pui pula han kal le tai la i sina ka soi jo thok kan khanin kha Instagram ate mo comment ate po nang mani ta la share nuam lo chi te ka om thei ta eta hianin kan mi zo mi pa te hi nge i cha du ti lai kha kan zo du che a bi ta mi pa ho chuan chu mi pa ka chuan tun Mizoram thlang ton khan i lo tui thri nge ti lam model nge tiang lam pang te hi nang ma thu ti nge i ni chung te mo i thian te na mo form dan lo lak chu sak che nge ti lai ve khamin film ma sa te ta ama sa zo izon na ma sa zo ka changa cha du han te hanin social media kan mang na sa hetia Instagram Facebook ka khoi la ta Facebook chu ka soi thei longa ka man chin ha ka soi nga Instagram a hi chuan enge moi lo deu le chhara nuam lo mangai o ti a comment
an ron nu chia hian an ma ni have a chui tai lam wa stock tai le ti ti ang kan wa stock ta fake account hi lo ni tlang pui ni chu enge mi pa nge me chia chu ka shelo ta o ma se fake account hi alo ni tlang puya an ma ni tak tak a chang khan mi ron tingam chong lo khan khatiang kha mi dang po ni thau ka ring ani tlang puya chu tiang chu wang chuan mi re ru ti na thi chu a chhalawa cha wak tur po ka shelawa mi re ru hi ti na la tur nya mi re ru hi ti na la tur nya mo an lau pon soi du kan nei chuan cái mani mo a fake lawin mani chang lo han ron soi lo me se an soi ngam lau kha chuan an hei adera mo fake account na chang an ron soi kha chuan an mani ha an dik lau zawk anga kangai an mani enge account tak tak a changa an ron soi ngam phong hi chuan adik ve to ka ni ti kha angai thema se fake a chang an ron soi hi chuan an mani hi an dik lau ni hi ti ol zawk hei kan chan china po dik lau soi ma se fake a changa an ron soi kha chuan mo o bi ru chungan lo soi kha chuan hei an ma ni kha thiam lo kan chu chan ngal eng ko nga po atira changa an dik lo sa wang khan ti chuan miss ni dan kha ai person box a kan topic nen ma se kan soi thau nga ka tui lo han ti ila chu adik cha college week te mo te miss te po e mo te ni to ma mai kan ni lo college ha po hyang ka tel ngam lawa college ka kal lo pha chan chu ka ngam lawa I ka en ve na sa ka en ja miss Mizoram hi te hi chu kan en na sa tin an ngei san ka ti boka ka tum sa lawa kan du le paten min tuipui em ma tin ka chanten min tuipui boka I tum lau dewin ka ron te la ma se kan soi du chu I enge atum ru lau tum lau chung na ron te la tum lau kho me te po min ti thin ma se I tum lau deu chuan ka ron tel thawa tir changa tum sang ngor tel kan ni lau ma se pathian min shwai na kong ani ve ka tia pathian chuan kan rin lau na deu min shwai chin hi tang hian pathian ni ka kong tura min ro ania atira chang khan she sa lau mai la tia ka ron te hi chuan tian ka shia atin chata ka len chwa po ka tuma na sa takin ka tum ve ti kha kan sei hello nang chu zona anh cả ti don ka ti chan chu in hun no yom sia in hu zen thei si lo wa ka rem chan na kan le ya ti ka mi kan subject pi la kan zo se na a sort ni te do mi a sentence ram de te so pi ma pu hian kan le ga e ha mi women helpline Mizoram chungchangah ka ti top ka din han the tai la I soi du chin e ka mi ran thil ta mai la ka statistic ka na 2014 atang khan tun October ha se mai khanin e phone call kha sang ru le jang ya tam mai kum khata khanin sang khat chuang ni khata kum khata ni zathum som ru pa ta se e call kha voi ni ai tam mo kha ani me ta pe statistic ka thangson atam ang ren khop me kha ati lai bor ve la khan I du dan da ni han soi le te che nia hetianga hmeichhiate chunga Hlei Lenna alo thlena atok tu hian khonge kan kalang ti hi kan buai chin ani tlang pui thu in kan soi zawanga khan ni china khanin e anula mel cha le miss deu chia kha izota khatiang ang kha tok hmeichhia hi tam takan om ve thowa engti nge kapi ka ti ang hetiang hi ka tok ti te Mizoram ka chak nei bi ke motia nula te mi nu te thon pop te hin tam ton ya chu tiang ang chi te chu kan ton me kan ni wang hianin hei CID crime lama te hianin kan han thon tak te pon oma ron thon fu lo mial te hi chu no manga tu ka man hal te pon omang chu wang chuanin hetiang Facebook te Instagram kan ti te film kur le ngai to ni mo profession thui film kur ngai tu ka ni a chan chu mi tiang hmeichhia te tan kan lo om ve ani ti ting lo tak chung in she tu te hian kan hne na zan lai po ni se an ron screenshot a an ron thona ke ni chuanin akal na tura kan thon me ya man bak mai ni chu wang chuanin film kur ngai sazu thalak te in thon mei lo tur meiche za mo tha ten hu te tha te din mei lo tur mizo mi pa te abi takin kan film khur kan sia tangai wang thuang de walo thon in chian te mo enge mo pon om thei ma se kha dani na phal lo miaw awang khanin zel bang zu theina ni ti kha sia tir kan du ani china social media lami zo wang khan mistake kan ni velo min zot lo tat maya ma se kan mis na re de tok to min zot lo na tun la ya kan ne na har sat na to ka min chan pui te tia ron soite
single parent te nula te po tin du te po an oma wangin kha vo ina kan thu soi nen ala in zul thawa wangin kan soitel dua hetiang ang zonga ti hi danina phallo wangin kan mi pa te khongai takin lo film khur sham ra uti kha kan cha dua tin meichhia ten har sat na kan to hian kan tun MNF sawrkar hian women police station hi atina he women police station hianin meichhia te chunga har satna thlenga piang hi chu FIR te thelu tin an nin ma an lo la hetilaya hian kan sia tur chu meichhia te hi ni tlaidar nga nuwa man thei an ni lawa jing ni chwa ma in police station shwai thei an ni lawa tin meichhia te manawa dap tur po hian meichhia te bok meiche police te bok an ngai ani ti te po hi kan siat la na ngaya ti chuanin sarkarin hetiang anga meichhia te har satna tok te ta na ma alak na hian sarkar po ka faka women police station hi kan mangchang kai khop mai ti kha kan soidua tin har satna to kan lo om hianin women helpline women helpline hi universal women helpline ti in atira chuan an dina chuan state tina hian ming sang sang an pe ke ni hian state women helpline ti in kan kalpui to thlir tu ten lo chin chhia ula meichhia te chunga hlei lenna eng po alo thlerin number 181 pakhat pariat pakhat hi lo dai ula ta chuan chanpuina in mamoang an lo pe ang cheu ke ni po min be thei chungin an ni hi englai po darkar somni pali chunga sawrkarin ada te an ni so ta marchip khwa in omemo tongkolonga in omemo farko na in omemo khu ta zol nuam ram te po om ula har satna in to khan an ni hian police station nai berte hospital nai berte achul da nangin chanpui tu an lo biak po sak zung zungang cheunga intan omzia chu I an ni kha chanpui turin an lo thureng ta 181 pakhat pariat pakhat number in dial khan in har satna eng har satna nge ito pong swal nge Hlei Lenna chi chang kan soi ang chi nge kuthak te tin domestic violence in chunga mi paten meichhia nupui te chunga Hlei Lenna khatiang ang chi te po eng po ni se meichhia te chunga Hlei Lenna chi sang kan to khan nu pa chungchang in chen na thlengin in chen du thleng po ni ro se khatiang anga khan har satna to kan om khan number kha in dai langa khata khan duty eng lai po in an oma khami te khan in om na huna in om na khwa atanga nai bera te puina chanpui tu sarkarina agency arwat zongzong te an om vekatu na hian khami te khan en lo chanpui thei chewa ke ni min lo be po reng thei ang khan an ni po in bia anga tin ta hian women helpline na hianin shelter kan ti omna tur an pek saka in tur an buat sai saka enge mo chung an lo om theina tur kha an lo buat sai sa ani tin chu lo chu one stop center ti social welfare in asiam boka khatiang anga har satna to kan lo oma kalna mai an nei lawa chuak ro mipa inati zanlaya chua ngai an lo om te har satna enge moto ka wanga in lama hongam lawa chuak meichhia an lo om po khan turtlanga khian one stop center social welfare in an buat sai ta te po chuan kalula khamin nuwa khan in case zirin chanpuina an lo buat sai le thei ani ti kha kan soi du bok chuan top nan zona pakhat den zona point to lo in du zong in ve zong thak kan to mai sela khami sexual harassment big pon domestic violence te po kan tianga hi enge ni mai che te chu Hlei Lenna hrim subject ka khan mi puite lo ngai thla tan tha mo inti pia ka pi de bin soi ma saber nga ka ro to longa mi ni chuang sang pui mi ni ti kan ni ma pui mi ni te he chu kan lu to mai non ne one ni china I ma pui na ron soi kha thil pakhat bel chang de ngei pakhat ka lo nei chu en do chungchangah khan social media thalak dak lo in thon ti vel ang chi khan tunlai kan buaina en lo de mai chu sex tape ang chi chungchang hi ni ta ni chu ta chuanin meichhia khan adu wang reng point sex tape khan do siam the ani mi pa nen khan mo ma se thon chua le thon chon de ang chi kha khami kha adu ti kha meichhia khan a soi tel ani lo chuan mi pa khan meiche du lo chung kha a thon chua hian kha dani na phalmi alo ni a chan chu in ngai zong te pon ni theya nu pa te pon no ni thei ta ni in chen to nuwa
thin rim phubalak inti mual thona na thon chua tam em ani o khatiang kha o khatiang kha tam em a kha khadani na phal lo meichia khan ti public khamo a phal telani lo chuan khamia khan meichia khan ven himna dan kha telani ti kha kan soi du boka chuan en lo I women welfare officer kani ba ka hian protection officer domestic violence a khan kani ti kha kan soi tel du a chuan ni chin khan ma pui khan soi to a enge ni women helpline te one stop center te kha domestic violence a phe chuan kan man na sat em kan man tangkai em ani meichia te khatia ang an enge tok te entinan pasal te chom hlom ni phei chuan amang an thak em ta ni khatia ang tok te khan khatiang khanin thlavang hauh tu nei ti khalo sia se ka duwa ke ni te pom min rom pan top theya DC officer kan renga district level center for women kan ni ta meichia te ham thatna lam kong po kan do zon pui theya chon avian himna lam po apo hang kan pui thei ni ti po ha kan soitel duwa chuan sexual harassment shima hian mi pa le meichia kanin an lo na hi mi pa po hian thiam se ke chu ka duwa kanin fiama mi pa ina entinan zamo rong kaya meichia na mi pa kan va fiam chuan mi pa hi anin ti thei dewani ti me yang mo lak dewa in ngai na te khaum thea ma se meichia chuan kha khan rap deuh na te enge him lo in shat na khatia ang kha meichia a enge anu thang om the ania chu mi pa hian lo thiam ve sila ti kha ka du khop mai alo me sa pui Miss Mizoram Foundation chungchangah han thil pakhat poi model soi du kania social media tunlai chuan kan chungchangah to a social media hian Miss Mizoram Foundation ti in account kan honga ta chuan chanpui sexual harassment pialama inge mi harsa chanpui na tipu kan pol hian kan kalpui chu ta chuan chu tiang sexual harassment lami mo mi harsa chanpui ngai kan chuan kan biak po theirenga tin kan inge miron shil she theirenga ka tiang han kan thei to palo chanpui cheu kan tumanga social media Instagram khan Miss Mizoram Foundation ti khan kan chuan chumi piala ma chuan vinia he min la som wangin kalom ma uma puile idebi an thu soite angai nom ma hlo yan ahlok thaka nama ni pun inge inshadna azau bel ngei karinga kema pun ka hlok pui khop meya tin an ngei san ka tiboka chu kan soite sham du ni chu chu sang chu ki ma pui top na sexual harassment at workplace ti kha kan soi ni china po tha tho na hmuna khan huana po mi kan lo ruaya tin thingpui dora ni emo dor kai na hmuna ni emo bazar hmuna ni emo mi kan lo roi na hmuna te tin ma ni in chunga te po kan ompui te thleng po in khanga khan arwai tu te hi kan film khur anga ya kan ne na hian thamuang takin mi ten eizon na mu sela mi eizon na siam sakte pathian thua atharawani ti te sia ila Christian ram kan ni a pathian mi te vek kan ni a chuwang chuanin heng mi te ne na har sat na thlen tu ni lawa an ma ni din hundom kang tu an har sat na te choi kan sak tu ni a bidang te tan mal som na ni tura kan ril ru hi kan transform kan thak thleng chuan heng har sat na kan to me kan society in buai na chu sang kan to te hi kan ril ru kan in thak thleng chuanin heng te hi kan rama hian a bo ze lang ti ka ringa tin meichia har sat na tok chi sang ni china khang kan ron soi to a tin ni china pdb na ron soi ang khanin mi paten min fiam dan te po hi mizo society a chuan tun ma chuanin nula han kwa thuak te a chona famoi em among bora vanal ve valian chave ti te a om bora valian chave ti ang chi te khatiang ang te kha kan tun ma mizo in fiam dan ani mei thei ni ma sela kha sang ni som pathuma india rama cheng kan ni wangin india sawrkar in meichia te chunga Hlei Lenna dan hmeichhiate Hlei Lenna a oma hmeichhiate hum hal na dan ang kha dan khik tak aron siam to na hnuaya hi chuan kan chungkam te kan infiam dan te kan kutlei chin tok te engkim mai hi film khurangai to sia chuwang chuan mipa-te zoram mipa-te ka cha du che uchu ifanu idupui ifarnu ini ipi chunga thlenga idu lo hi chu meiche dang chunga thlen tir lawang che ti hi ka cha du ni sak mi te kan lo khop mai a beng var sa te pon ni se ron se chi e mo map chet mai chet te to ka chon lei lo ka jang ka ti lo mai pla om ti ke ka lo re lo ka tiang te po ka e ni ya mu na mi po kan lo ma le ni on de sak mi te in patum chu kan lo me kan lo ne